Martina, koliko si dobila? Martina, koliko si dobila? Dobila sam plus 4 ovo ili ne? To, daj da snimim. Evo, gledaj snimim. To se treba snimiti. To. A, je, snimljeno. To, super. Da te zoomiram. Izdovela ti? A? Evo malo na opacke da budiš na televizor, ono. Dum. Ja vidim nešto mi se. Koliko je dobila ova cura? Vidjela ću pretak biti ja ću po 6 Hoćeš se predstaviti? Svaka čast, 5, bravo. A Ivana? To, Marija, kako si dobra, je. To, Ivana, ajde nam smijesi da vidim peticu gdje je. Evo Jane malo. Super. Situacija bila vrlo jednostavna. Imali smo proton, imali smo elektrone oko toga protona. Dakle, kod vodika imamo proton, imamo jedan elektron. Mi znamo da te dvije čestice se privlače po Coulombovoj sili. Schrödingerovu jednadžbu, iz koje se svako pitanje, svaka periodička nekakva pojava se može time objasniti. Ja, snima.